lemchang chinti emo zaimi emo infami poni se Milarte Atchilh lutuk na hian tirap thak tak athen theya Milarte an boy puina sat lutuk wangin fence chen khat te chuan an huang chin pelin tual An Thah pha hialani Milar van doi tak tak an fence ten an nun na an lak sakte thlir haute ang kumsang ka zakwa somriat December ni riat ania Atchilh dan turlo soilok to tule Khawvel huapa Ben Larber dia chal ngam The Beatles ami John Lennon chu Manhattan achen na kotmaya chuan The Beatles fan ni chin Mark David Chapman chuan silayin voinga lai mai akapa achan ero tun thlengin shiat alanilo Independent in An Thah landanin Chapman hian John Lennon atha chan hi asoikwal na sa ema lardu wanga ti ani thu asoi changa oma arin na wanga ti ani thu te po asoyani kumsang ni som khan Chapman hian tha tumbik list anei thu asoya chungzinga chuan Elizabeth Taylor te Paul McCartney te baka late night show host tu Johnny Carson te po antilani mase soidanin rem chanjok na wangin John Lennon hi tha athang ta ani I hope someday you'll join us Chapman hian John Lennon la hit Imagine chu awat thu asoya Chapman chuan he la hian John Lennon hi communist le mani tu soinun pui theilawani zia atar lang atimok mayani Magtadoi tam tak sumle in munro pui tak tak may baga longman taw tak nei chungin midang hne na mani tabil nei lawa nung angin hanin ngai twa ila ti in thilro pui zok athen tur thu asoya chungchu ke ni anga mire thei zok le annu isan mai ten lo ringin an album le records te kan lo leya anlo in checklen na lek alo ni sia ti in Chapman chuan asoya ni atwal tha atanga kum khat nuwa Chapman chung thu chu rel fel ni in kumsom ni lung intang tura shem ania ni kumlok sang ni som ni khan parola chwa lai lok adil na chu avoi som pakhat na atan nol sak ani thunei tu te chuan Chapman ne na hian chwa lai lok ni chuan mi tu te emo thinrim phubalak du tu te kut itwar theya emo nang ang bokalar andu ve wangin inun na ichan theyani ti in an shilani My sister Sam ti show hi kumni chau ti chwani ma se he show chang tu pakhat Rebecca Schaeffer chuan aron lar puyin Hollywood lama po be se om tak ani pha a Rebecca Atchilh tu Robert John Bardo chuan le khathon tam tak alo thon china chumai chu du tok lafin Rebecca I chen na jong chuak turin private investigator te aroi hialani kumthum tal top alo zirok nuwa kumsang ka zakwa somriat pakwa July ni som paria chuan Bardo chuan Rebecca I kong khar chu akika Judean An Thah landan chuan Rebecca hi The Godfather Part 3 achang tura audition ana ilaya ni a changtura thanani thu ronshil turle a script hlan chhong tu tur ani abe seiwangin kongka hi ahon saka mase be seilo tak mayin Bardo zok alo ni si a atum ni na tura afatlo le chuan Bardo hian 357 handgun kengtelin kumsom ni pakhat leka upa Rebecca I chu asilai chong kapin anun na alak sakta ani hemi kumhian Bardo chu damchung lung intang tura shem ania hetwal thana rap thak tak wang hian California chuan dan thar siam ani ngalbok he dan noi hian mi tu po an driver's license atanga an chena munzun chwale pek chwa chu dan anga shem thei ani My sister Sema Rebecca I chanpui Pam Dober chuan kumsang ni som pakwa a ABC News tenen anin komna a Rebecca I thi na chuan ati sheom zia soyin kumni chung zet chu ni tin Rebecca I angai to chin thu asoyani kumsang ka zakwa somkwa pasari July ni som panga zinga khan fashion industry a mi ming thang tak Gianni Versace chu coffee lama achwana achangin Miami a achen na lam apan lai mek chuan Andrew Cunanan serial killer rangai chuan atukhuma avoi ni lai silai na kapa heti lai hian Versace hi kumsom nga a upa ani Vanity Fair in atarlan danin kumsom ni pasari mi Cunanan hian kumsang ka zakwa somkwa khan Versace hi aton thule chian ani thu asoya Versace chungte ero chuan hei hi thudik ani lo thu an soive thung Cunanan hian Versace hi engwanga thatngi ani ti police lampon an chui chuak theilawa CNN in puan angin Miami Beach Police Chief Richard Barreto me po in Versace tha ani na chan hi shet chwa hun omangem ti shatani lo alo ti hialani fashion brand lar tak mai din tu Gianni Versace hi Cunanan ram chungami atha kwalna a amitha nung berni in Cunanan hian mi pangangot mai atha na ania Versace tha ani achanga nirok nuwa Cunanan ruang hi Miami boathouse sa char ania
ama le ama silaya ain ka wanga thi ne in police lam chuan an soyani kumsang ni som pariat khan Ryan Murphy produced The Assassination of Gianni Versace American Crime Story cho TV lama ti chwa ania Versace te chung ero chuan an lom te chiam lawa Vanity Fair ne na Versace chung kwa chuan he show siam na a hian inrol na engma kan nei lawa hetia show siam tur hian engphal na ma kan pe chuak lo he TV series thil theng te hi phwa chop mai ani an ti ani kumsom ni pahni leka upa Christina Grimmie hi The Voice a po atheng sang le a sangni som pali The Voice a khan pathumna ani hiala studio album pahni ti chhuatur na yin alar chawwang lai takani nima silavandoi thak tak mayin kumsangni som paruk June ni soma Orlando a concert zo chu a fans te biang biak na anei la yin Christina fan ama Atchilh tu Kevin Loibel chuan voilingot silaya kapin na takina hliama he thil theng mitam mutu ina soidan chuan Christina hian Kevin hi kwa tumin ban aphara Kevin hian alo kap ta ani Christina unaw pa chuan Loibel himan tumin merchandise anzor na dokan chu azon khum ngala mase Loibel chuman ani ma in ama le ama ain ka plum ve ngalani Loibel a mel shat nai nia in chal chuan Loibel chu ma nia om tammi Christina Atchilh burtu le Christina in tha ati jok be sevanga na sataka ari na tihniam ania amit surgery ba ka aha te ti vartirin asamte po asiam thathu asoyani Loibel hian ahun tamjok chu Christina social media le YouTube a video te ennan aman liam chin thu asoibok Christina Grimmie chung te chuan concert nei na muna security thalo lutuk le Loibel a handgun pai po anman chuak theilo chu Christina thi chana hian pu in athi achanga tharuk nuwa a concert na mun hi korta an khinga ma se achan po soilavin kumthum nuwa korta an khin na hi an sut le ani kumsang ni pali December ni riat ania Pantera guitarist Dimebag Darrell chu a band thar Damage Plan tenen Ohio Night Club an performa an hlama saber an perform lai hian an fan pakhat Nathan Gale chu mi puizing atanga lo chuakin Pantera ticket chetu ini tia out chungin rockstar ropui chu alua akapa chumai chu du tok lovin bouncer pakhat le concert chimtu te jinga mi pahni chu akap le a Gale hi atlan chat ma in police in an kap lumani Gale chuan hlui Jeremy Bray chuan Gale hian hetia tol atha ma hian Pantera te hla chu jak chuakin ama phwa ang hialina chala Pantera inan ru ni in a soi china a hla anru ka wangin Pantera te akhin tur thu po a soina sa chin hle ni in Columbus Dispatch te ashila a chiandang pakhat po in kumsom ni pangami Gale hian Pantera lead singer hi angai sang ema an ben an ti to po hian a boy zol pha ni in New York Daily News ashilani kumsang ni som khan derela than chu swa samtumna na sataka oma wangin ahung na tur siam hial angai pha a Pantera drummer Vinnie Paul chuan hetil hirap thak ati thu artisan news tenena soyin insa launa na satakani engwangin nge mi chen khat hian tu emo than lunga anming Thailand andu na chan hi ka she thiam lo fans te hi chu shi angmai an ni atharau hi za in thamwang takin choltir se ti hi ka du berani athi ni Queen of Tejano Music the title pek hial Latino zai thiam lar tak Selena Quintalina Perez Khawvelin Selena tia ashat lar chu kumsang ka zakwa somkwa panga a English album masaber Dreaming of You wanga Khawvel deng chhuaka lar tur ania nima selavandoi thak tak mahin a album hlotlin chhaudan ero amuve man talawani March ni somthum pakhat sangkazakwa somkwa panga khan Selena chu Corpus Christi Texas a Daisy Motela kau ania hemuna hian a fan club president Yolanda Saldivar chon kapin anun na alak saka heti la hian Selena hi kumsomni pathommi chawani Saldivar hi motel parking a pickup truck a chon Atlantia a police lamin anman ma hian darkar somlai mani inti hluma alo wawani Selena pa chuan Saldivar hi sum eiru ka wangin Selena boutique a boy puina atangin ban ani thua soya kumsang ni som pani khan Selena unaw pa chuan Saldivar chu ama himnan solitary confinement ta damchung tang turani thu TMZ ashilani
infiam na hi chuan ti swal pal hi thil om thei takania nima sela Colombia mi Andres Escobar ero chuan anun na achan pha ani kumsang ka zakwa somkwa palia World Cup khel meka Colombia chu champion tura rin ber ania nima sela rin lo lutukin juni somni pathuma Colombia chu 2-1 in United States laka antloma heme cha hian Escobar hian an gol lama bol kallai chu dan atum na lama an mani lama chuan akhung pal hlok maya United States hian an chak phata ani ni somliam hnuwa Escobar le achan te chu Mandelina Restaurant de El Indio a intihlimin an chwaka heti lai hian an shet ngai lo mi pathumin Escobar chu tongkam moilo tak tak man khumin an ron ti buaya boina chu punlun zelin thi na hial athlengta ani amuna omve horge arango chuan thokle khada silai kap thom kan sia a Escobar chu chhuata letin a om dom chungina romani ti in until ton chu asoi poi khoi tu te zinga pakhat Humberto Munoz Castro chuan khawgol wang khan kan lome ti asoi ni in amuna om te hian an soya hemi hnulok hian Escobar kumsomni pasari mi chu voisom pahni ngot silaya ka ni in reilotea achat thlata ani Escobar tha ani achanga kumkhat nuwa achung te chuan Andres Escobar Social Project san haite tan soccer program andina Escobar pa chuan football player ro pui cher chwa hi kan tumber ani lo kan tumber jok chu mishing ro pui tak cher chwa hi ani he schoolina tumber chu nau pangte hne na kong dik ko mu a rui hlole ruk na kong an zo lo na na zirtirani ti in soi Milarte news hilo subscribe ve nge la video ngai nomle bengwar thak tak tak i mai lo nan notification bell kha lo on tel nge bokang che